tunlai India ti tilo tulian tak pakhat chu Mumbai hmunpuiah mi re thei chen na mi chhe veng slum pakhata Dharavi hi ani Asia slum area lian ber ni in Indian economy a pom je thuk takanaya slumdog millionaire film ento chuan hemun hi kan hmu to lomang Bollywood film tam taka alang to bokani India ramazalin nuwa Mumbai hmunpuiah chu lo thang lian zelin Dharavi hi Mumbai chuan a hual ta a hmunpuiah ek thlipai na hmun nima sinami tam tak ezon na hmun ani tler mai manlai bel an siam ang chi he hmuna hian tam tak siam chuani a la de na hmunpuiah ni bok ami tam zok eroin Mumbai bolhlo pai na an thil pai thil man tlak lak chhuah le recycle industry mangin en zong thunga recycling manga in tung nung hi mi noi ni le singa vel zet an ni savun manga thil siam tlereu cher le akai noi sumdon na lama an hiam lova an thil siam chhuat he United States Europe le Middle East lama te thon chuakin helai hmuna kum khat chunga sum chevel hi $500 million atanga $1 billion ani phadai ani hemuna hian mi engzat chenga cheng ti hriat har sa a mi noi ru atanga noi somin kar an cheng nia soi ni in media chen khachon mishing noi sari le singa vel an cheng ni in an tar lang thunga award de chon noi som pangan tlenga an ti rebo ziak le chiar thiam za somruk le pakku omin indiaram slum area ziak le chiar thiam tamna beran ni a ami cheng za somruk le pathum te chu hindu sa khuani in za somthum te chu muslim ani a christian point za paruk lion hau phani sa khodang bia anam ne newa kilometer ni bial le ka kidizat mai mishing bit an kho sa a in le in kara kong tere te te omin a trop ple a mi sang khat le zali zetin ekin pakhata in trauma tui thiang hlem omu mal lo boka hewang hian shi lo leng to fo ni April ni kwa thengkhan he hmuna hian COVID-19 shikai hmu chu som pathum om toin mi pathum an thi pui to a mishing but zual na hmunan ni wangin bompuak ang main shi adar puk an lava ami cheng zong zong te hi rapid test kits mangin test nei pui to ra malak mek anni march ni som hela pathum khan hai hmuna cheng thomna dor nei kumsom nga le paruka upa chu khuwa sikina khu boka doctor panin khudam doi le paracetamol lo cha a ni thum hnuah po ziom lama pan thei lo wangin anin bul hnaya Sion hospital an entir le a khusika sang tel tela a khu na satel tel bok rampona zin lo wangin doctor chuan rin hang na shilova khudam doi tamjok cho in hotir le thoklama har satna ne zui wangin march ni somhele pakwa khan damdoi in an pan le a doctor chuan damdoi in omlo turati in covid-19 available endigani a ni thum hnuah sample test result chuaka shia kai ti mu choni ana zual zela wangin damdoi in lian zoka dalu tum ani mek line hemi tlai lama hina boral zui tani thomno dor nei tupa hi Dharavi atanga he shikai na saber le van duai na saber ani a ko thalo po na sataka in kai dar thina ni wangin shin kai chon olsam covid-19 laka an him lo zuala an tan social distancing ang chi te kalpui le theini velo an kongka le lamchon thanam te kongka ni ngala van duai na tok tu te chung ko hi mi pariat ni in fanu pali na in fa papa ni an neya an chung ko hian pindan sang omlo na square feet sali le som ni le kazawa an khosa a ramdanga an zin lo wangin ingtin nge shian kai ti zok na chulian takani an chung ko hin an chen na pia dewa hian indang an neya he in hi march thla muslim pol pakhat tablugi jamat ten nizamuddin delhi in khompuin bot sekal hote an thlen na munani a he in khompui hi india rama shiputta na bulpui ani wangin ani po hian ami khwalte tangina kai ni rinom police te chuan ami khwal panga te hi an ina hian march som pakua atangani somhele pakhat chung khan an cham ni in an ri a ni nuwa kerelan pan le a van do na tok ta te phone atangin tu te ngan ni ti hriat chhunzom tumin an chui zui mek ani shikai boral ta chen na hnai vai chen na in
zathum pakua le dor somriat chu lu le chok lo tura khar khip nga lani a mi sang nei le zanga khung hrangin health worker ten bleach mangin an phu poka thita chung tele anma ni na izwal ta sample la in test ani a anbul na ya cheng kumsum ruk chung lam mi za som thum le midang som thum le panga khu le shlang chi te nei ta chun en zui bokani heveng bit tak muna shidar na ji hi thu nei tu tenan hailova arangin abul lok Sion hospital dam lo mut na tur khum somnga an senglu thoya doctor le nurse te po an himnan protective gear pack chua ngalani chu chuka abul na sport complex sa quarantine te mut na tur khum zathum an pe ngal boka ma se hei mai hian tha atimuang zo lo hle April ni thum khan helai nai via private hospital athok doctor kumsum thum panga mi chu positive le ta lok maya thunei tu ten doctor chena nai via khosami zathum chun khar khip le a anjinga mi som pathum shikai rin lel om zual de sample la kani a doctor hiana athon dam do ina nurse pani chun positive thu sein anu loka a chena bul loka om me se pani chun positive ti mu chole ni a tangwal kumsum ni le pakhat mi lab technician positive zui vele bokani COVID-19 hi laboratory a test chin ni inarin tlak le a result tu rin ero huna du rei do ka Dharavi slama shikai panian mu chu anu lok khan abul naya cheng mi somni le pakhat sample la kan ni a ni nuwa anjinga mi pasari te test result an thei chau aba kero alangai annuwa sample somni le pathuan lak le po alo bera darkar somni le pariatal nga yang hetiang hindin munani wangin malak chaka hara Virendra Mohit medical officer chuan hun kan lo na salu to kaniti kumsang khasa kole sompariat chawa India ram influenza lian khan Mumbai hi shidar chanani a India ram mishing maktadwai sompasari atanga sompariat India rama mishing za paruk vel lin nunna anchan ani Mumbai hmunpuiah mishing zat vedon in nan chan boka khatiang din hmuna din leka hlomai ma wangin rang taka result shet zungzung thaina rapid test kits mangin Dharavi slum area cheng mi noi sari le singa te hi test don ta ni